en honor na dos hotel ng Rio kunosting Naruba, kuta Rio Antia y Rio Palace, nos aprovechar nos estancia na Madrid, papasa weita Rio Plaza, kuta un hotel emblemático de Madrid, hopi popular, hopi conocí, mira envergadura de lo que está el proyecto, el hotel, dinámica, popularidad, también calidad de su facilidad aqui na Madrid. Agradecido na director de operação de Rio, senhor Manuel, e também Javier, gerente general de Rio Plaza Madrid, que atendemos. Agradecido na director de Rio para a região de Aruba, senhor Juan Blanco, nos passa muita facilidade, pero mirando facilidade está reafirmar que na Aruba nos está agradecido para inversionan ko tambe familia Rio di hotel ng Rio Tahasi den full round di mundo pa sobrang nanta un cadena hotelero que está activo full round di mundo y obviamente nos hopi agradecido para lo que nanta haciendo en Aruba e inversión con hace en Aruba continuamente nanta upgrade ng hotel ng Aruba nos está agradecido para engagement ko ting entre gobierno ko hotel ng Rio para lo que trata relación para lo que trata de trabajador ng bom trato, boa comunicação, bom entendimento como ester, boa convivência como ester, mas também em momento onde como ester, convivência, apoio, solidariedade com nossa comunidade, com a passar, nossa experiência no momento que anteriormente me estava ministra de Assuntos Social e Labor e nossa passa visa Hotel em Rio, que na Madrid também nos expressamos gratitude, expressamos felicidade, mira éxito y grandura y belleza de Rio Plaza Madrid, Hopi Popular, y también expresar orgullo con nos, Naruba, de también Hotel en Rio invirtiendo de nuestro país. Hopi éxito y a través de nuestra espera de por mira desarrollo en continuo, desarrollo en positivo y ese este mensaje que ave mia 13 para lo que trata familia Rio, di Hotel ng Rio, inang ejecutivo ng inang trabajadora.